Mutongoi TV. Wikwatiwe nonga kana wa mukanesa kila nendo wa muka etha wa mukie tene takwa ni kwati wa mukie nesa kalibu thene wa kilungu cha amuka va Mutongoi TV ngwatanyo ya mukamba tuambie na mauvo twamina mathango twamina na indi yotondo ne kwathie ukava uwa muthia wa kilungu cha amuka twitha twikomana na atongo ikivathukanganyo kuma vaile mbeta na itu ya ukamba atongo imeke tumi usele twanena nesia maundu muno alame otokonia itheta kamba na nthi itu ya Kenya tuisisia undu yende na umundi ni maundu maingi maende vanthi itu ya Kenya na icho kitumukona kioni ni ukuleti weta wi mwene nthi wona Kenya yendeye ata nthi itu ya Kenya yendeye ata kuvikia oyu thini wa alameka research kana makundi makwiko kunikile ni methitwe mayonania kana nthi itu ya Kenya kilungu kinene cha NND meona yendete nai muno mwaka muvitu baugito thela makundi asema na umite reports kana malivoti kivathukanganyo maiweta nthi itu ya Kenya utalo munene wa NND measia yendete nai kuvikia oyu weta wi mwene nthi wiwa maundu maendete ata nthi itu ya Kenya yende ata lilikana ni kavinda kano kwina wave ya abductions kana NND kutekwa nyara muno amuika alami oleana na serikali kwa mitandao ni na no chuma ki tuonie amuika atano ala mana ateketo nyara mavikiana kuwetekana ni malikilwe kuma kwa alama na matekete nyara kwa ange bado matane sole kwa twitha twinenania yulwa maundu asu kati wa ange muvya wa polisi we asia aje tiithi tuoteka andu nyara kwa ethati polisi no ukuteka NND nyara aya maundu ange maende ni ulwa ile mbeticho kamba ngusani siba katikati wa Masako na Makueni ulwa mupaka wa ya Konza kiuna chone kendo kimwe nacho kende na kukile vyo muno vao kamba kitwina Makueni na inde ive maundu angi maende make uteti twimina muthenyane wa uni minister wa maundu maleba Alfred Mutua ni witete umbano wa Tongoi maukamba ni wi yasekana ti umbano wake uteti ni umbano wako kwa kunena ni yulwa the way forward ya akamba twina Mutongoi kuma kaunti ya Masako mujumbe wa kaunti ya Masako ulani mheshimiwa Joyce Kamene Kasembe ni wetu ina kendeni wa kilungu cha umundi ni kendwese ya twanya nisia maundu asu kati wa angikuke thawe na ekulyo ukwenda kukulia yulwa nthi itu ya Kenya ndu yendeye yulwa maundu meo konya maendeleo nondo obisi wa women rep no kuna maendeleo kivathukanio kwisela kenandu cha ngaf okuke thawe mwene nthi wa Masako be kinduka ndoma na yulwa Utongoi wake no ukatuma ekulyo esu kwisela ile itatu kenda imwe itano namba yotumani mukuve batendevi na ndeni wa mitandao yetu ya mikumo kanilie Facebook ni Mutongoi TV. Karibu nitu ya Rasta Zinzomo mheshimiwa. Karibu sana Mutongoi TV kwa vinda yengi na happy new year nondo nengi mwaka joende wambe tuyethia na kiseveni ende netwethia na umundi tikalivu muno Mutongoi TV tukelie mbaye mwaka mweu kenda tuambie kana si happy new year kwa mwethukesia musiaisia wa Mutongoi TV timo bea muno Erastus nondwa mwaka ongi wa 2025 kondhoja ndeni ya studio isi sia Mutongoi TV we kwatyo wakwa ni twitha twina 2025 mbailu vinane wa Yehova na ende ndiasia niwo kwena maundu maingi maende lakini yote kwanza tamba utungia ngai mubea nondo akwitha tutona tekwatie mwaka ongi otea ima tesi le maundu mabina na me mataweteka maito muno yote tisa tunasema asanti kwa Mungu. Shukran. Aya mheshimiwa tuyambia nini naweta maundu ni maingi ala maende na utondo ni na kulia mwene kwa woni wake ona nthi itu ya Kenya yende hata nini naweta makundi anometwa Paul ameka research nimethitwe maiweta utalo munene wa NND methitwe mayona Kenya yende na hii unitukie ibindeno ibinda kwena maundu abductions NND kutekwa nyara maundu ni maingi ala maende NND ni maende no kaya maundu mauchumi kwena na kuiona Kenya yende hata kuvikia hapo ekanasi yuta tukwatie mwaka ongi wa 2025 te 2024 silikalela tena yoyu yalikile 2022 na twasi without any doubt
serikali ndia iso pick momentum kanoke thia kalande yamba ku articulate mathina la mena mwene nthi na wendi wa mwene nthi wa maisha, gharama ya maisha, wa maundu ma security na oisisi siendu isu sinesio trickle down where they are on a omuika yuwe ona makae maukila manene undu maundu mekito thima wasanite kou ni obvious tuiendene sana wewe ngaya ila siku ni sainia pe kindu kiutetia nguku na kindu kila ndo nasia kina wopyu ni kuona andu makaite no yithe atita meunengwa kuto kana listeningia maikweithukiwa na witha wiyoseo ila wewa Christ kana keo ukamba ithukisya nitonete I'm sorry to say mosumbe witu enda unga makasya bala bonde wathi maundu isa watu endene sa na tito kwenda kwithukisya na newe sina kela wa build attitude isu kana osa munga mosu na mwalama mwateye na momendo ukilo manenete maitie ni kuseo na kemwene ndi ena view tofauti kwa ni muno tiboye na tunenanie na muno ithe tutatongoi ni trauki utetia nguku titona ikata nundu maundu mayesa itha memasio twaende yondo tuende pekindu kiu kietie na muno nondo waweta muika tuonie muika ondo weyumilia mwaka mwetu yolwa maandamano na yu yasia muika usese wethia ondo baendetwe no nginya tukweyukira tukanena muika ni withito muno winena ku mitandao ni kwati no nolika mitandao ni ukona na yu ni kuno kitogesa ithia muika muno ona la kuoneka mai longa serikali kwisila mitandao onange makandika ona siendu ndoku ukesa isio konia presidency kana president na atongo yangi mwaka mambe yakwa kwanza itakueleka nikotekwa nyara na yu kilengezene kiu wesaithia makule mokela no ukotwaisya ki amwe mayase ne polisi ende polisi kwisila munene wo IG kaja basi aje ithitiri mheshimiwa tawi mutongoi ethiwa polisi ni kulea kana timo meo twaisya kindu ki uvuku uyu nondo ni uvuku ku abduction ni illegal that timo meo twaisya illegal abduction ino siende no ukutwaisya kino no mwene no yethi twayikulia makule muno etha serikali azetithi no ukukona ki na serikali yikite ata kwikithia kana ala meo ukona ki ni mawasa wa matapi ekana sie ngeweno ya abductions kana uvuku wa mundu aka mwanarika akakwatwa oni na tiona nesa iweke wangalini ngalitona kuatiwa security ya mwene ndi yonde invested on police kwa police ayasi ndese kana tiwe wameasetimo ketha tinywe nao no swiwe we weni wa umana na ndiasi ya ondo kume wambeye ondo wewe na katiba kaito deka protected na kakasya we freedom ya unena na expression na kumya maoni ondo kuona kuende na ni malika yukethi andene wa social media youth nethi ulikabo ikaandika maoni mayo ondo sithi kuona ondo mosumbe ondo nthi ondo atongoi ivionde na kiune esu common mindo okasia kila bandu in the world andu emameki ya comments thiulua we utongoi waku inywe mwende yata kuvyata ketha be mundu teibwa moyo mundu wa comments nyene nisi the best you can do ni kurekebisha wona ma insist na bine na babia angi na makambio ela na kuomya ngo tawe mosumbe na moyu mambe ya ukosola undu meona na kuthu omisie ngo wekala the best
ni musumbe aka reverse aka get back bandu ba umosa umaadact nundu ekolio ni siana they are more than 5 million alazume meta down ulikokethia kila saa ime ulikana ime ucomment no tweka landi tatongo ituka sisia nicha uki kiukathia siana hiyo bandu ba siana disappear naende watoto sisia nitameudhauka na akili sia mwene nthi na akili sia siana nundu musumbe nde ukela omontheo asie siana hii ende neteo release nesio releasewa ela woke la wasia sio release wa emini no kuelewa ibala sie na wala maikwatete no imina chuma kemwe oyasi osui wewe wa police na kemunene wa police oka ayasia ke ndena idea sia na isu siata na siosanitwe nao na siba asu onde mena responsibility nondo tawe musumbe ya Kenya nuwa kuwete burden ya Kenya yonde nuwa wosete oka appoint police no oka asiono tona no kamweke ya bau toko katika moveti teka movetu kethia no mbaka matunenge answers clear nondo maema na kuya maundu mayela mese ne ukuona no munde unde ni ya mitandao OIG aneti wakapie kotini na adharao mindo directives ya koti Kenya baimondo we above the law na no usio etwa ayaka waka anse ndakasi aye nondo aya atano emalekilwe aye ndo itiwe okolwe makolio no sutiwe we awakoti ketha be clarity kwenda naku kunye kilangu asiani eka silikali kila mundu own up to their mistakes na tiyenda iwe ne malekilwe teka enda insist tamwene ndeti endo manamana kwatetwe no nomba kama tunenge answers tikwa sia inundu malekilwe no tiyo uneti endo manai wonu we na ondo nundu ketha polisi yaise tiyo musumbe asia we ne wa polisi neti endo manai chao na ni chao ki polisi kutena drefia ukethia ba investigation na ba ikindu kana ba report yonemwe matabiwe bengale probox keichao KB whatever inonekie mwanariko ilikuwa na uyethe bakileti na ndiye sabe amwe mamulolongo matanesa oneka na toyasio maoneka nitio demand na ite the streets nundu baiwa ndani na wa muongoni ona itutatongo nitaileonga mateka manai mwala maito menga leno mabieto akona makiletiba twinene yake your party leader Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka kwi iyo no vike kotini na tula motemo no kaja na nondo akolea kumela na peke ndo nenie na ni wakenene tebinda ingi yulo abductions asiti kana nene kisonguka na President William Ruto niwe commander in chief wa squad elese obitu ya kwa abduct yando nondo ndiambiane nawe atakana polisi meache timo me kwa abduct yando mayese nao kukana na Kalonzo asebe kikosi special kese obitu special unit ya polisi elese obitu ya kwa abduct yenende na president niwe monene wa kikosi kukana commander in chief neki uko na neki your party leader kanata Mutongo Mheshimiwa Kalonzo uko na president William Ruto na chake nene ndeni wa ndo yonde ekanye nambo tonga mubea nondu ninonete consistency ela His Excellency Kalonzo with ayo na concern ya kuatia siana isi sitheto si adapted na kuna maua kwa wanarika waito na ndiasi ene wiemo yela monie kotini yo na kiuwe waiweta niki make a lot of sense nondu word ya 2 and 2 na ona Martha Karua na wongela ile issues na newe wiye ma stateness amasia babe kikosi na kikosi ki no askali amwe mosete makeki waba na muno mambai emweto particular na we wiona asu adapted mayasia ona either emane thikite mindo ne manabweka mask okethia maikuoneka nitine wa mainena na no wewe tangi ya mundu ukamana aumete bana tiye ndo hindu but
ni twese nesa na kindu sindu imwe siyesa ibitha muno undu ni kindu kisobetwe ni musumbe na andu make ne wewe mnesa na nyeno kwasi undu no wokele atya no ku make sure ne meuleko meaning ne wese what is behind na kekatiwe ndetikila mindo u mingolo kana sitwa yake thitenti we ebo akileche na no wandu alama mo surround ite mo kila measia asia di mo bunde sesiana senu discipline kana respect mayaeleza siana siyaeleza siku nondo sio kona surely siana ni adapted one musie yokoya ona muina feeling na muyenda ithikia ya tone sia musie asia imebaya mekalete siuma ile matona siana kulasie kana mwekito kwa sia mabunde wa atabu mebunde wa atabu inyo ketha mwesinsia ambaye ya musumbe siana isi yendo kengwa dharani teka neno bongo nondu ela mote na mai express umeasia kindu kimwe nacho chobungu na kisendo is straightforward nisio teko kitana nisio teolea nyene asio ni quite clear kana musumbe ne wese sindu isio onde na kila kiende na ukunwa na au male clean na iwona monene wa police aikio dhibaya kotini ni wona ikio dhikotini kana ni wezi onake be kondo ta investigate kana no kwa onondo eneta me above the law onake akaemodhi ni wetu ndakai nde kolwana ba yondo wekwa which is very wrong ba imondo we above the law ivyonde te ungua mea ya Kenya na wenene ulwa siai ono president mwene kabina kala wanena yanse kana no kwekethia abductions ni cia ongama ni watulile mutemo no asiai na wa mwithukisia ni withito neni wake ayenda kuona nyakana asibe bandu mapalukite ndene wa kuya ciana ni waweta atongo yale meserikali ni undu meonena withukisia Kimani Ichung'wa undu kunena withukisia kina Cheruiyot uyo wa senate withukisia Atwoli una mwi ya inena mathikoni manyinya wa speaker wa mbunge nene Moses Wetangula nginya ayase kana amwika yani umekuya abduct kuya ndo mekuya abduct no mo ene mauneni ya matongo imaka na asini mumba lukite no chambe no kwamba kwetekela kana amwika aya maundu ala matwaise ba metandaoni ni kwanza mwaka nenge no the my express themselves men are freedom of speech but kuyo komwe meokela mivaka na no kuona asita mapalukite ndeni wa kwea siana sio undu violate nya owo wawo ketha ciana ini kileta mubaka esilikali yo yambio kila mebaka nikenda ciana ciatie and that is the truth of the matter silikali yo yambio kila mebaka nikenda nacio ciana nikuye undu ciapushiwa to that far nacio ciethio that far why hit nacio ci hit back no tie kana kindu kicha hit back nondoi siana hii kendo kila kisionene asionde is the bitter truth siana hii si out of the way kana kwasia ine ngulu kana nitwana toeto na there is nothing like that siana hii kila sionene is the bitter truth na niwo owo wa maundu tiabini ekayo kila motweba taonengie mindo sito sionde takweyae itaendie na ta thingi na te push tali kambunge be maundu ala tawetete we kiata na takwete abini na itiona especially moiko o matiete tina waongamise wa musumbe okelasi nenewa na enewie kiyo na nengwe kata kwanza na bodies of a cabinet what dissolve cabinet we kiata waendie the organize weka public participation nge yaku tila ya mwenendi wase yuo woni broad based na mama akoye corruption embinge no yete andu tienda andu mena integrity ne wekiu ndo ate andu mena integrity waendie wase wendo recycle alamato wabo na omande alangi ma opposition ma utevesi
rule na iron fist. That will not work. And that cannot work. Na ila wekai against kila mwewa niteka na kila meona ata lichai wote ngalenzi yani na wathi against ye. Wena yuta meka lande pa kuma ukunangie moko kana me wa irritate mo melika yuma usole in another worse way than undu me usolete before. Mheshimiwa ndukuona kana amoikaya onetha ni sawa ni meupushwa ndukuona na mota meuvitia nondo na maandiko ni maweta kunenga ndai otongoi ni mailo nenga ndai otongoi ula wivo na kwea respect is two way. That is what I believe. Respect is a two way. Nenga ndai yangu nenge nenge ndai ya na kwe wailo nenga ndai ya tiogo. Respect is two way. Na bobani ona tatea siai tipush siana inondo sio iso siana sito nenge ndai ya. Respect is earned. Respect is earned. Mosumbe ketha nwendo anda ya siana hii sionie niwe mosumbe na no rule we sober no you rule the right way ti with an iron fist. Okay. Thank you. Museizia na no nende kuwa woni waku yulo wa kasubtopic utetha na ko yulo wa NND kutekwa nyara na kwa kwanza ite kueleka nondo kuvikio munde kuya mama ta kwatekana abawitina pe binda kuna kwatekani mi ya amwe ma NND mewetekana kana ni ma yete inde ma kwatekana matito ni thayo kwa kuyala thandatu mana wetekana mateketo nyara atano male kwa we umota na mbo kwatekana witwa Steve Mbese kwa no twetele tuonekana na kenu kwiso kwatekana na alama kwatekanie wa methukisio ndo meonena no me kwasya kana meneza kuelesya nesa kindi ni ulona batakete nyara no but wa methukisya mainena mo no kuona ebe kindu kiteo adapu ba nondo on the male kilo muthenya omwe na indi mheshimiwa ni ngwenda kuwa woni wa kuyulwa asumale kilwe ethano sesio ndo meonena maoneni mo ondo makulo makulo me usungia na indi wa museja na kuoni waku ni weva wana Kenya yende ata mautumani ngona mwende na kutuma na ngwenda ndima soma kwesela ile itatu kenda yo mwitano na ambaye utumani mukuviva 10 TV ambaye ndito Motongo TV na ndeno wa matanda wetu wa Facebook tu live emwa yemwe Motongo TV mheshimiwa ndo namba songa nambe asuma lekilwe ni kwate ni woni maoneni mo otonya zeta ulo wa ondo meonena meneza kuelezea no na matekenya kana maybe be na order yivo ya mekanene ona maine manata biwe manewa mai neta threatened wa nondo amasia ni they are disturbed ni threatened tamayai loweta na ona uyewa mai describe na mena we are wendini nyekila ndo nase nondo nenesi o kuya na minene leo kuyo mistreatment sia muthemba manakwati no usio makathimwa te kamana namo kana mefiti no umale no yithe ukaumwa ukalekwa no yithe abe bandu bandie na either we na mental torture kan no usio mambe osiwa na endo yithe no meko some counseling na ko reconcile wana family sio coming into terms. Yes. Na kila kena ndiye through nondo nenese it is not easy na ondo wewe no newe judge enda kwa sema maikarashe we wandika statements kweka tieke mambe iladita wa recollecting themselves nekenda yumokele manene na nosio twati nondo netwa leo mana na wala mena ondo okay na nyekela kingi ndo no kwasia bau yes police na yo daende ya kwasia mayese na mayekete ata yumendo push mwenende ose mindo mokone make nondo ni more entrusted na masia mayese na mayendo tita me bothered na kufuata te so tuike kanivye te that our brother's keeper
withi andu moka mena mask mokite okwata mundu kana mayikata mekwa duct mundu andu acio mazingirwa na ito asisi ondu tutonomeka tika makenda ikenda temanene mwao twiminana na kiu nenda tunenie maundu eliu maba kwitwo kamba wasisia chumane kiu kibitie na kiu kingi ne kwithitwe na kinene muno yolwa muvaka wa kaunti ya Masaku na nibaya Kalama papa konza Kalama yikonza yani that area na nawe sito ya Kalama yo kamituke nondo MCA wabo bwana Maekethe twevo komo no kukonya this issue ya maundu ma muvakosu na indi kuna wetekana kana registry ya maundu ma muvakosu sume Masaku itwayo wote na indi atongwe ma Masaku wesaithia kendo kiuni ma leana na chomo no noni Senator Kabindu aikinenea nona Minister Nathaniel Nganga nginya wakaba studio anaye bano chumwane ki yolwa the same issue na atongwe mama Masaku methingilela kana muvaka osu wim kana konza ye Masaku na ati atongwe mama kuweni ndinezona mutongwe umwe wa makuweni kunenea issue esu alamionenea ni Masaku muno ni Masaku no wenda nesa okwiwa oinena lakini ethi akango manthe pia nende kwiwa woni waku yulo wa mubaka uyu wa Masaku konza yulo wa konza no ndona ene ende nimezo maisani we konza ye Masaku kana ye makuweni ondo suwe no na to sengisie no ndo nawo report yesu eno kieri andote holiday sikokoni na nengotonga mubeano ndo atongo yala manambe yenewe seta mheshimiwa Nganga tiwe waziri witoko lands na no naumele clearly na asia demarcation ondo sibia ito isenesa sehemu ya konza eko Masaku ingeve Makueni na vyuke latete kuelewa nekwewa ai siendo situ siako idhu itransfer we si Makueni ni chao kiuki itasewa kiendeni ya konza ilathi kiendeni wa Machakos kikasewa tandeni ya Machakos kedha ni mindo ya konza ta city the best they can do no kosa title isu itatu siendeni ya mindo isu makasi amalgamate na katwike ka city lakini kwewa sionde sithamwe singale ya kana singale no na saingi na asia no mindo ya divert attention andoni nondo it should be neither here or there it is into no thambia mubako blindly me bakande thama wo blindly the procedures no okelle one day neto kwendo to divert with you nenia sindu lesia nondo esu already temu be mubaka na wona netie eriela ya konza thiko Masaku be eriela thiko ya Makueni na baimondo wale tha yenda ikati onge ko mindo ekecha konza city ki amalgamate we kietha ni revenue kana kindu cha letha ki collect wabo ndo pengine kiu nicho kitonaete ngusanisio no mama kalende 300 ta county zitatu mawete maumeleona formula atongo imedho amebo matona ete technocrats mo makeka landi makewa nai how to go for but kwa siya Kalama yuthe Makueni na hapana how osuwe wewe ya wao na siya wewe wa mebakai wa IEBC asuma umieba na kindu kila cha umelile ne kulilia kulio either way ye ukamba either ni Makueni kana Masaku ni ukamba niki pakumela nguza nizo kindu ki ukamba tete kuzanjana namba ingi yani akamba nizi tukuoneka tuenda kukita ina way nondo wa muvaka na ne akamba onde ni wewe nakwe nyeneona saa ingi nota ngewaya endo divert attention kutona vena external force itaweza yetumeka kubalanywa kutobalanya kenda withieta be difference ya andu Masaku na andu Makueni na ki but for me that is neither here or there nondo nito isenesa kwe mebakana sino sionde sibo na kwe mathangu
na kwe documentations ya kila kindu kwa unye kwa no ukulu atongo yalange let's keep by the game ithete mbai ya mukamba na nyene nenesa nundu nemene his excellency Kalonzo Musyoka bandu we na be bandu wende na ulika mapunin na ngone si andu ma Kenya no itho kiuno cho kimwe menda ambi osisia kula matwa nambi ya kwete push and pull ndene ambai ya mukamba but we are there and we are intact na itese tabai thito tuimini yake kukilia kwa governor wa county ya Makueni Mutula Kilonzo Junior na kukilia kwa governor wa county ya Masaku wabenya ndeti nondo ndhe mainesa kunene ya yulo ishi isu kwa imani shata nondo ene ndhe me expect ya mone the top leaders asu nisa angi nimeonena but governor nenge tuwe president wa county na baadhi na magavana eli ba ukamba na issue la yumelile ne ya muvaka wa county susio ni menes onena pengine wana monie no andmendo madrag into issues sitebalasi nondo yuke kabeke no kebo hot potato I'm sure and on the mother manane akini no kaundu kaendo pulando nikenda with mambe ya ikata I'm sure there's nothing more than it is neither here or there. Okay. Inondo na mume expect ya wana party leader wa Wiper Kalonzo Musyoka nondo ni a leader in Ukambani pia wanakea nene. Na pia investigations and normally kama keko investigations yo. Sasa hii imetoka wapi? Oisisio huu yona tuono ndo menda tambi yonena ni sesi ndo itebalasi and the best is silence. Tokito ukilio ndo wekata. Twinene yulo amondo meo kwanyana ko divert ne kwa inone yo subtopic ya modia maybe undonge umbele une wakatano ula otwete governor ula watwaye governor wa county ya Masako kwa miaka 10 Mheshimiwa Alfred Mutua ni minister wa labor ne wetete umbano wa atongo ima ukamba na no siono ndo ni na niba nga misomo ndu yaandikitwe na ende umbano usu wetete muthenyani wa one na ndiethukisia Mutua ainena kwi iyo noni clip yake ba ainena yulwa that issue no gwetakana uti umbano wake uteti one umbano wa atongo ima ukamba professionals moke bamwe manena ni say the way forward ya elembeta itu ya ukamba na you net unena nyonondo invitation eno ya umela kana post eno ya umela inoni amwema enende aingi ba ukamba atongo yi mono machama cha Wiper mayasia uti umbano wena usio one umbano wena kwenda kuania elembeta ya ukamba lakini wethukizia moto yaza one umbano wa akamba toke bamwe tukwatane tunene na wasi omwe tutite siama situ bayanza Mheshimiwa umbano tio moyetiwe inyeta atongo yi moto advocate atongo yi on there we've on was here this invitation extends to all leaders, professionals, religious leaders, youths, women, community representatives, government officials and the political class. As the scripture says, come, let us reason together. Omba notiosi wambai. Omba Nelson esewa sanya na tita ngwendo umindo muno nondu nye kimako chakwa kinene waziri yes Daktari Alfred Mutua in fact we endini wa executive yes ya ndino ito ya Kenya mekalana mesa nimwe na musumbi yes mekala top mindo brass ila inae kasia na dhiana sia siendo sito siya kwa Kenya tima wea ti opportunities teacher projects yeah I wish ke kano sisia akomba nya alangi onde mabiata mako kwito mebo yumakeka landi maketa mena meeting na mayeta mosumbe bo na maimotabia ondo discontent nondo whether I lay the ese
you are tambo CCA tathwake it is like it is coming to an halt ya kwamie ne yakwamie nye nini si ona konza city no ke kathina and mena goodwill nesa these are very far si bo ona munenga we mufande yawa ukethia eta mo bibiliwa meva memesane isu malelo maitwikeka aya manengwa tarmac roads ya more than 2000 kilometers na bakwito tenengetwe 89 kilometers no indabye juwa wenda ukonena na mwene nthi kana wenda ukonena na leaders no munena leaders alathimwe no nduthithie nature itu we in the opposition tiwo itu ne ya mark time tukasia siondo mweka oversight ya kila muko na ngali yenge which is okay no uthioka oka lobby ngalesu ukethia tena development yokite ngalino wona kelelo cha umbano uyu ne kepa kelelo cha umbano wa sisi inye okangula na kwethukizira kena umbano uyena goodwill na nye nako ya for me it is neither here pengine they want to test waters kana metho meatume moko CCA kubyata na mona mailo weto nesa imesi undu kubya ne mesi undu mukubya na nye the beauty of mbaye no yito ya akamba ona tiyithate kana chawe meitwa ona la meothio na mewe nundu ko mobilize ne laisi muno kuna ukenuka na mundu aketha isise kabazi kala ngwenuka ako ndohekeni thengenike but at the end of the day nini se mwene nthi wa mwete na ithio ndete ready nundu nitisi mwanola tena keba His Excellency Kalonzo Musyoka is the best suited presidential candidate. Okay. Na itio na yupe upe to alignment tungi tuendai tuambe your distract focus kila mwene ndi wako kamba wene na kilo kwenda yutambiye kwete we na ndwene na no twike moithi mweke yumukamana musemba mukeka yumwende ne asilikali nekenda thumuko ka ototabia lakini moikambe yo topini ya mutwe neteke yetu kilometers na itwete ne koya to ya yangi menene ya more than 2000 hakuna it will never be the same. We are not children of lesser gods. Na nemo akwati opportunity mwetho silikali nesu. Convince them that we deserve. Na si tafadhali it is our right. Mwema convince neki. Nilasima mukomba nyandu mukanene mukasia yuete yitekeke aye likaiba moimoto etesie kila tio deserve. Because we deserve. Tunalipa ushuru. Yes. We are Kenyan citizens. Birth by everything. Lakini mheshimiwa twethetwe oba ne twethetwe nawe kilungu negetwe kuombea siasa tukanene muno akamba tukoka pamwe akamba tukakwatana ngwatano ya mukamba aki akamba tukakwatana tukambotia siamanza tukakwatana kileloki kukwatani okamba nekenda tukwate mbau motongo umwe twasemta mheshimiwa Kalonzo Musyoka nondo notangase kuti kibela cho sumbi ndukona umbano toyu ta umbano nondo wasisia nezike tumukona ndisioka ndene wa poster ingi invitation to a strategic meeting ya kamba Lower Eastern leaders ukona umbano toyu to umbano musio wa kunene ulwangwatani ya mukamba ngwatanyo ya mukamba itu leave alone CS mutwe ba executive babe kumbote yu serikali nene ba twambe ukakamba ni kwitu ili ukamba nono twasia tukakwatana no tuone nesa ebindani ukite ili akamba tukona taumba no museo ne umba no museo no la wakethwa ni twaweta undu wegwa wawetai ndikyo kamba tielembe taito yo kamba tuyenda tatongo itikomane pamwe nitwesinesa ndongo yito yako kamba no mana miambo mu approach makamutabia you have a strategic na bechao na tienda tomba ne ide takamba why would you leave the key people kambani nikenda tutambe ya ikonde ombe ya duene ye teka discuss na kwa inene ndongo isio kamba led by
Itu isinesa it is obvious. Te ambo sideline wa mweki. Okay. Aemi ambo viko unondu ona kune ambao sisi atata amusi. Ukama naoni we tata na nondu na aimwe onesa tambe yasindu imwe aside. Yue trambo sisi ngewaya strategic nondu te quick. Okay. Haya. Tena kwa yangu kulie. Silikale themiwe. Silikale yumeti yukweana na maoni alaju ona kuwewie nene nonia info track ya weta mwene the one there ya say we are headed to the wrong direction. Baune bombe ai akamboka itithengia ni aitinena nie tinena nie ndo ambone na we baya no imatabia nesa. We are not contented nondo dutukito nene achao. It is not politics, it is what is it about? Development or what? Neno na maandikiro development. Development ende dhuma koyolo. Development ndio mabati where witu ne watumie maoni to omoto the development. Twemina kiu or seconds. Do you okathi umbanone? Nyentina, by the way, and let me be very frank, ndi invited. Ndi no na invitation. In fact, nuene waweta to be very, this kanondo ne machinane, isi adhe bingi kumu machina. No, se du ne ndete that na break. Yuta yuna mabandi ende tengalesi ya miondoni. Ndiyo, mambeno ne mwala. Tego ya miondoni. Niende na ukamana na ikundisi aka na PWDC to sisi way forward ya mwaka wa 2025. Dola mbewe leko ya lungulweni or this week. Ndi enda kwa ignore waziri Mutwai Mondonene ngete respect. A lot of respect to him, but nyendine sa ibondosu. Okay. And I wish them well. Nyekindu kikaeto sio kwa Kenya na kwa mwene nthi. I have no problem. Lakini kedha ne divide and rule ole wenyu. Saa ile anataka 58 ndo soma mama otumani kwa metuki kwisila ile itatu okenda yo mwitano namba otumani mukubyambya na Mutongo TV be ndo kwasia mwene nthi no etu ni serikali ino ya Ruto netwa Jane kuma ndetani be bantu ndetani kanenda tani ni kwa antene tandatani maybe be bantu beto adetani pia aya ongea siarasa sikedi ya mheshimiwa muno na uyu mutabia kana akunite sindu nesa atunenge emolo toyolo wa maundu make ma gaf. Okay, no ase uma baba no kutweleza kwa withia no maba endete ikata na endete chau kukelia madhayo ma muno mwitu kauntini ya Masaku. Be mundu ungi ukwasia Bernard Kilonzo watching live from Kwale County. Mheshimiwa Kamene emea vau andu asu madhi mose kavaa shakau na maisi wakakuo kwa Kalonzo musi wakatuende ya kuzewa serikali ya 2027 kedha kuyo alu ya nanzaluo ni mea support Kalonzo tuemo support Kalonzo idhie akamba ata uzu ya zia kwa atambogu wakabasi Thomas Motiso Watala salimia mheshimiwa hapo sana mheshimiwa Ngedhi Nisu hapo Faith Mainge haya rastas salimia mama county mama usu athukomete ta mundu muka muthe matangi maema basari second chance for the girl child and other project umunthe twekomania nake miondoni womba noni wa kina mama mwenye tweba tumwetele kwa hali na mali ngami tukikuma wa monyo. Asante sana Stanley Ndambuki onasiana ila itenziai no sisi Kenya yende na ipyo we yani sina mmoja aya MCA Muyahudi hello kiongozi Erastus watch live from Embu County salimia Joy sana asante sana mwana osu ni wakuma kalikosia Embu kuya manyata ni munana wa muno mwaka ukitwa thela na ngalikosia Embu na ende twa kwa na kuambia kuma siasa ya Mutongo TV muno na ende asante sana bwana Muyahudi salimia watu wa Embu sana na ende wa pika kanisa ni wa Foundation Church
makethia muno wa chuma tunethia nake othaithini umwe ngalekoni isu ni muvya muno gandu mangaleko isu no ndo tukwata mbo betho embu ni muvya muno ndo nethia ku we kumbe buno akamba me kuna nethia akamba ingi malikite ku aingi wanza we mwana ni wa kwitu kitwi atwaito ngaleko isu wow sia kago na isia kago na nethia ku aembu ni kwanza mabingwete Mutongo TV wow mayithukiisia na maitwelela na macia tuko nawe ya musio muno kwa asante sana mutuko katike TV Mutongo TV ovathitha mwingi tuko pamoja asante sana Benedict Kethuva yes Honorable Kalonzo cannot be the president because he is using a fake formula so mheshimiwa usini watu mani wa muthia na oselelo obautwaminia kuyamwe methi tumayasia mheshimiwa Kalonzo ndatoboa no wosuasia na ni mukamba etwa Benedict Kethuva yasia yatumia the wrong formula ina kuye peo amwe choice nesa aitutabia obo wa wrong formula no atutabia formula la ruto watumie na no to nyondo wa mitumie no munthio ne wo weta wa mukenganio la munene I know and I can stand strong and say and with confidence Kalonzo is a truthful man no mana mondo wa musisia na past yake ndo mojajea o yunondo yunewo ukasisia mondo lo wikalete otongo ini not either ena appetite ya kwa immense wealth with the sion they wo kwenda ithumbia na enda sion they ethia ni muthui nikenda ekengando na mbesa alike otongo ini ambe yothinia mwene nthi eta wa His Excellency Kalonzo Musyoka he's a truthful man he's God fearing ekela God fearing ya kwenda kunena uikito uthio wa mindo no yethe abaikino kibo nyini kila senewe ambeyo kitwa na kwa sianda tona na wine is a diplomat olatina kena Mutongo you olatina ke we na experience no we are truthful eta wa His Excellency Kalonzo Musyoka na ingo na changai chelekele ba kila kibote boye temuboye na teimo support tambaye na nondo mbaila ingesio ndeo na siwezi kwasia ne wewe twebo na kaongamana atongo imo and they are ready this time kutonga kuoko haya watching live from Kalama Honorable Kamene no poko metenesa nondo no watu nengie masini ya kwale cha tusui but vesi ndo itiele please ninye Michael Ngombe Kalama Boys Band asante sana usino watethekie kwisira your initiative kumunonenga na masini sia kwale cha tusui ndo mama za kumbona mwende nesa anyway so twimina mheshimiwa newa wendete wase wendete ni miondoni pe mwene ndo masaku ukusia yesie na maybe ni wewe rayona yitakuendete nenge tio maondo mama meko ni maendeleo no kuona wiko na maondo tasuma maendeleo matangi ta inosia kunenga na tusuine no nenge kwitwa second chance baby ndaingi wa menene yoba kwa mwene ndo masako nicha uendesie kwa yulu kwisela obisi wa Mutongo wa kana kinando changafu ekana sie twena projects ta uniendete miondoni nina public participation nondo kwe area imwe siako kwito elembeta ya Machakos County tetae so bikanesa na mataelewa ni kila twenacho ndini wa obisio wa women rep tetha twena public participation na teimaelesia nondo kwe guidelines kuma serikali ketha ikundi kana ondu mutono tetheka kwisela kinandu kicha cha gafte thatwe nacho nondu sana andu mazumia tena kikundi detetethwe aye kikundi be masharti ala chaile itha kenamo for example chaile itha ke registered chaile itha kena income generating activity isu tendana kindu mekwika kindu mbesa ene you kindu kimekwika kikwete mbesa ketha pe bandu meno bungulu kuondo ithienete likabo kwisila proposals tikasovia proposals tena mo tukaandikia gafu
nekenda itika forward wa kwa headquarters makasupportiwa na ndinene une asia ni kundi te government support ya individual support ya groups si registered ikundi registered na beo threshold la ya ikundi the number of people maile me ikundini kwa wethe ya no te kwatania ikundi ndene yake sio kimwe kana elembe ta thimwe makakwata na ikendoke the ma support wa kwesela mubeosu apart from ko support women groups nete support ya groups ya PWDs alamena mamutha memwana na ende groups ya youth na sia su on them ile the mena income generating activities kundu keza kila wache ningwendo support wa ni women rep na ngafu na gona ndo iki kundini netwe that na project ya water tanks titethe ya sia akaka na mwenende wa Masako la wendene wa ikundi kuthoa matangi na subsidized prices netwe na kuniese so the utina mbobi cha December yutetele te funding ingi nikenda iseso the uthambie kila kingi twikane support ya second chance to the girl child kwe to maita BMS school between form 1 and form 4 na masia na meo mesiene nyena asia we tutosu na eteweketha asia ine maemetwe ko mutunga school nino selelanga onga mamwana nisu ga make sure na mutunga school na ne wasoma at least with the wekata ne wethi ungamea nete that na mindo partnership na computer for schools thene akela ward to identify asiana thiana thimwe teka ibunde cia computer ndateketi onena tendene akangundo central graduation yote either tena yo chuma keke ngichukite nikenda batauma bau te ward inge nikubunde cia ciana imini school kano on the alamendo kano madamo wa muika ukuthuko mabaya nge wa computer nondo etwese ene a digital world na kumando market ya siendo kana kumanda baloto notho wa siendo wesi utumia internet ni kutetha siapyo netwe na projects ingi ondo wewe twaseteka value addition tindene wa ikundi ketha mwe na pottery kana muyanguko na ni mwenda kwethi enhance kana kuendea na nitimatethea sana incubators incubators ni ya quality tusuyu kethia no mothethe si alangi mendene ya ndoa isu sienu na tusui twanguko to encourage industries elenge kwe wangi metha amena mindo sia catering kwa na ite trainer nete manda ikundia ya youth yala anarikala mekwenda kwiko training sia catering electrical plumber drivers isune tosa lakini tosa siana ila vulnerable ila mbili kana ila total orphans nisho tenda unenga kipaumbele na nenda uno wetu nondo kyangu makolalia kwani women rep ekata kwa wake ni mone mwewe maondwala mheshimiwa kameno watu isi ofisi ni women rep ku kwanza makanenge ni mwaela wa women rep akuna ya mwao na indi mheshimiwa watu imina nondo masami tunaona mavi view Phyllis Nsisa ya say I love you mom, we met somewhere and you prophesied to my life, God is fulfilling that say hi to her. Wow. Yuzi mundu mwako manie wa motabia na okay ndo na ende asia nwende no tena kama none kwa na kila wa motabisi na ende na kebe mundu kutwa Felistas ndao kuma ngala wasa pipeline ya asia tukwati che loud and clear kana mambo sawa sawa na ende bingi bali ngevi na nuko tonge ambe ya nondo wa kila wiki je ku umundu bayima polio mara kusongia lakini ni mugamu kwa alama ya mwituma mutuma menyu beni wa ukitu mwisho tubine nenda kunenge mwanya maybe like ndo weta ka nitonge muvea nondo wa education su
na appreciation eti wati humbled na ndiasia kwa serikali junior secondary schools nitonie kwamwe schools site kitate itemine na ngewa ya alimo boya ya kwa nene ni this year ma streamline system wesu nikenda withie siana situ isi akwata transitions yo ndini ya kisomo na indi ndimina wewe atenenge tweta ambunge na ndina unene na nene thite they are very crucial wa representation kwa yambunge na kila ndo no enende ketha beku bandu muona tetwaitwe na ene silikali oneka silikali maundu twaileitha teikuno watete ukuni wanesa kana meao ne ito na ito na ite utu bebandu batiele usune wewe oka get in touch na obisi owa women rep nyeta women rep ne naileitha ndona osama undwasu na ngaiba ya mbunge na ngamanene na teka sisi undu tito no rekebisha wala ba ilo rekebishwa ne mubea mono ne wish kila mondo 2025 bailu naende tuyeta ngainondo ndino yito nito isindiende enesa lakini kuisila yoba bayondo tatoneka. Amen. Asante. Asante Erastus kwa kunialika na Mungu akubariki sana. Adhimu mno mheshimiwa nondo wewe mwakati wa tongo ala metwa moka lamena mwana kuyangi makengana lakini ndio mwakati wazi kwendea no ese kwitika weto kuga tongo yala mweta Yesu ndimo weta na Yesu alangi muko na ama ndo na sata mheshimiwa kamene ende yayo mweto muyuka muinena na yenende kiguki yenende onetha usakwetu na we serikali ni nende no makwenda kwiwa we asiata serikali yiki tata kuwetwa uka kakukia kana kakunenga na mawatho ma ubongo ito Erastus Kithuku anzomo tetha na mheshimiwa Joyce Kamene Kasembe ni mutongoi wa akaunti ni amasango kana muyumbe wa county no wetha muyumbe wa county kana mbunge nene kaunti no ya Masako yonde na inde nakumuzeze ne mubya nondwa kwitha watambira na itu nginya bautu abika muthia alama ya mitandao alama ya iziangaliko ya TV ne mubya we mwanya na inde kuma kwako ni kwendea muthenya wa kwaila kwa oyu tiwanesa.